Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. MLA juga Voice of the People Party na 17 North Shillong constituency uba Adelbat Norum ula penpawi kajing bom hon hakabaya bat kajing penmi kaseng iki kertong ya kun MDC na 19 Jayau constituency bat na maukar pentor umkra constituency uba Adelbat ulongru bakum unong mi khmat usngudei ban keren halor kanong rim kabaudon bat umla ban susngap na markan sami ya shibun kijing kali khamtam hakabaya bat karai juga jingjit iki kertong juga Voice of the People Party nakamta ke election MDC kaban salong sian nakamta ki Arteli ki Autonomous District Council ka KHADC bat ka JHADC habai keren bat kilar pathai khubor henin ka janmit ka khatsan tarik noi wing arja Arab Sau na kaliang uba Adelbat ulong baka daw ka penlong yu kumunong mi khmat banlum mi kajialang kalong halor ka jingjit jong ka VPP yu ba strong pilar kharjana banlong kum kertong na po ka maukhar penthor umkra constituency bat yu ba Denzel Renan Chen na po ka Jayau constituency hakabaul ong banga buromi kini ki samlarang ba baru yu ba Ardan here banjit lendat na nga UMLA kamla banlong ngamdon kano ka jingsingo persya ay kaseng bat yakini ki rangba Henry habade kabayong kadai banlong kabayong bat habade kabali kandai bed kabali haning sini kumu ramali jong 17 North Shillong constituency masude namar ngan susngap kanumlong kan spen bon kan spen mi bon kijingkali ho walada ngadon apo kaseng VP ngit ba kaseng VP kan sotu ya kai kanong rim kabanga ngadon kabanga deban keren nganumla ban susngap namar kan pen mi bon kijingkali khamtam hobide bakani kijingrai jong ki kertong ki ban mi khmat dam nak patan election MDC kaban salong kawai gede na po 19 Jayau constituency bar kawai gede na po Mukhar Penthor constituency tengah lum kanang ini kejalang namar kalami keje keren bakumno bai ba strong kharjana ngaboromi ide blaya tri rekat lemaki por bolet no adu mentar ngamdor ki personally but what ye dijen rumah di Dansel ngamdon ga no belong personally nani ba Arden nani kaseng VP bro ko wi don lang haju ndrei kapen ken mau nga ba maki ka badai ka bayong ngaso badai badong bayong ka bali ade badong ka bali lengom ta ngandu thia ter mart kada lalu ni jalang ni si ringkat ki members ka badai ki unit pair chonga constituency amar ngam kwa ban shui no lendet ki kidona pare ke jingkumar jumut kidona pare ke jingkeli pertho ngamlang ban keli ngamlang ban juba namar ko mengitip lang baro ba ya ka kerteng jong laingot ka badai ka kerteng jong i ba bebet nang tai ba strong bar kum ju i ba Nixon ngala recommend nagani ka 19 Jayau constituency ka recommendation nga karong ba clear ngam similar recommend ya ka kerteng bagi di ban yo ba Mr. A dan Mr. B dengan recommend pat ya ka procedure ka baka state election committee kadai ban rai berkarai kadai banong ka bapahatam berka badaitam kama kanong mi kuno kajing sanut ani kaje pher jemut hapreng jungi paranoelam bani kerteng jungi ba Elias Susi ana recommend ang haju po napo ka Mukhar Penthor constituency namar ka Mukhar Penthor constituency berka Jayau Moprem constituency kini ki arteri MDC ya kata lang berka 17 North Shillong constituency kata lagi pai ke MDC jadi lagi pai ke mali pat ke Moprem ke Mukhar ke bangmi khmat amata Mukhar Jayau berkumju ke Penthor kan ketaru in future jadi hor tunong red ngadang yasa berbor berka SEC mo ke badai ke state executive committee ke mengar mo di member ngai jemut ki por balik ngomba ke parti BBP akan ko compare na play kiway pat boleh ngim sei kerteng jok te kertong ba na po Jayau dan sanmut na po Mukhar Penthor ni dan remut na po Mairang ni dan laingot kumta terter kanang bagi ba kin participate nomor hapan ai ka participation yaki ngomong hapan ai ka yaki bikin participate bikin simenta nomor ngai ba na sispa prapo na ka sispa persen prapo persen kipai ba kila ai ka jishanya ya ka VP alangi pai hakam tam po ka election MP tiaro ta kanong rem kumut ba kipai ba kin yo ka jing sulong trai kinong ka jing sulong trai kinong ka jing clear kam tam kipai ba ngitip ba kim sim la je de ka VP da ka pisa
Lani namar kajing songsit, rikijit VPP namar kidon kata kajing angnot, berkajing kermen, baka VPP kan lei nak bentala kajong kajak penriu. Namar ko mangipit, boros kata kala sulong du jekermen, kamtam nak koi government, cakoi government, nak koi ki isi, jong district council cakoi pat. Tede lor tak nomrim. Kaba kajing lum kajong ay gini ka meeting kabdi mo ko apane persya ila kajong kasing. Kin sotu marah ka praterik aku an pensai biang i pra members aku an pensai biang ya ki pai ba aka praterik ka de gasngi ka brakot ka state executive committee ka bangar ngadon lang kesan nami kerteng ta por la summit lembaga state election committee saka SEC ka ka state executive committee ba yagni ki kerteng kila recommend na ka banta bakin long kita ki kertong ten la pulih ya ta ya ka kerteng hakasi praterik ka bolong ka SEC kaba ngar madonang kami kesan ke kerteng ke boong napo jiau kepada dijen belaya direct support state election committee kambon lembaga recommendation juga aku memali but kumju iba strong pa iba apply napo jiau kami pa napo mukhar pentor te kalong dak jingkali bahe ngiso lingo ngiso kendit mli tamanga ki pai ba no shokshono jong konstituensi ki bai jupra ki keli barkiong imat kani ka kam junu memali ubla recommend ni kerteng ke jongki ngangan dei wei to emali rega ong ya parti so burong ya burong nomor kiliang nomor midon tang sawut yaktu ki konstituensi ki bamdon ki representative lesi ki MDC ki emali to kadai hi da jing start jong state election committee jong central mangin shim mangin ra ya ki candidate rei kham tang mangini ki konstituensi badon ki representative subha burong shimlam ki jing ai jimur jong ki khram ngindon ka ji slong trai ngindon ka ji ki clear bangin pendap ban beteng kita ke mission tienrei kalong kata kajing keli bat kalong kajing kendit kaba hasing praterik kami kerteng ji ba strong bang boromi dekat di ba dijen ngamdor ki bang personally rei ngahaban keren mga solong try yang konstituensi ka bang nami khmat khanyo tu ki snem ars term kumu MDC bat ars term menta kumu mali kumu anum keren kumu anum tip ngan kham tip khamba ma rei gamut ba ada kadon ta consultation nata gidon gaji emerjemut gaji keren klempep ekonomi kini kiki bro kani gadi gaji alat jong ka SEC gaji nyo ben yang aku memali gaji long underestimate bar ka paratrik ka penbahi kerteng ngala persya hapring ka central meeting hapring ka state executive committee meeting ka bidon lang haju po bidon lang hata ka meeting bat ngala persya ngakrem tok ngala persya bat ngala bangam pedang ya kani karai ini kejumlah lendet jong ke state election committee buat ke state executive committee. Jadi lor tanong rim tadi praterik di sipau terik sing Sunday ngapa ada message syaka state executive committee lembaga WhatsApp group ba kharwai terik nai pat rai isi na ko banta jiao buat kamu prep oi nak ta jiao mo prep pada kamu khar pentor burom nak wanong parai ni song ni perkhat ni beli jumut kena minum bakla kata kadai sipo terik ngapa dengan message bar kharwai terik kisim kharai pat lendet nanga kum nong dong kunungan sulung lingo atau kim dong kamu inga atau kim dong kamu yakini ki para members ministry nak bata kaju katong kai kadau bagi apa nong lendet jadi tak kadau ko members bin syai tang sisien ki wan ra ni kerteng but kirai bagi penskem menurut rasmi bangango bang hamdan betabak ni kirai dia markada wan selum ini meeting dia bawa mele persya parti ke parti ko bang mikmat ke parti ko bang ada penrai mako ban rung seperti ko bang ko ban misu stang don kidau kata ya ada koi haba be kapor di dehlor tanong rim halung ini jalan ban pensai bagi members na khamio ban ship resolution nomor kidon ki belong siteng sawai belong siteng sawai nomor ngaban sim garai rejing start mako ban don rejing pait rejing pra marka por kam sashu kastit di sungi mana ya pat ko mujab benriu benrei ngaku apa nong tani koi ban pensotu i pra members ban bel e confident jogino persan balan hado no position no haruling hado parti no independent kai ko bali boyong bat kai kebangan kongo banong yes man dari tangyo play ko im marwai om ki bro ti tai bon squad pau